Yap, jambo na kusalimu kwanza katika jina la Yesu. Asalamu alaykum kama uko Muislamu. Ninakuja hapa mbele yako ni wako Arsene Bam. Mimi nakuja hapa ni kukupresenter services zetu tunafanya na kazi tunatumika juu yako. Ya kwanza tunafanya affiche iko hapa pembeni. Karite zetu ziko hapa tuko tunatia. Tunafanya affiche za anniversaire za mzuri ziko hapa pembeni, mnadhani unaona. Kutokea hapo tunafanya kagule za bia. Tunafanya t-shirt. Hatuyachoka mpaka pale. Tunafanyaka affiche za concert. Tunafanya affiche za concert, affiche za mzuri sana. Na ukiziona utafurahi zaidi. Na hatuifanye kwa makuta mingi, ni pesa kidogo tu ya kusukuma kazi mbele. Tunafanya filmage ya maseremoni yenu. Tunafanya filmage ya anniversaire. Tunafilme mezosima mandoa za bien za kalite. Hatuyachoka, tunafanya clip video za mzuri, choral, hip hop, rap, kila kitu, na inafanya mazuri sana. Na mimi najua kama hautapoteza wakati yako na hautaregrete ukitutante. Ukitaka tutafuta, numero zetu za telefoni ziko hapa pembeni. Unatugongea simu. Tuko 24 heures, tuko live kabisa. Unatupata kwa muda yote kabisa. Tunashukuru sana kwa kutupata. Kwa leo tunasema asante sana na Mungu akubariki.